Batwitana Soweto String Quartet nhlekani mingisiro mngana lo FM bayifikisa kanka 8 minutes ntsena kuphela wara ya khume mbiri nongona ko Afrika Wa Vulavula kamngana lo FM mina nikhalanga Pet Mathebula mwana risimato wa jimo xitlango maxingirtana wa chachana makunelo wa ntandatsi mingisiro mina kwamkela lo ngisela stage churkongo burla Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na kuma audio streaming ya mngana lo fm.co.za asina maka kuningisela ruku ambile nkamba ko kwalanga ningisela rukona nhlekando wa cancer snele kuhlawula stage lexi eka mngana lo FM nongona ko Afrika Wa Vulavula mumelo sinchindane Eric Mabasa former singa ufika leka hafu kuphela wara ya nwe nhlekando keziri hlulani Fanuel Makaisa tabiyana mongana maungu leka awara ya nwe tlhokomaka kona sisi hafu kuphela wara ya khumembiri aya mkeleni mlawleri wa ndole dyondzo masungulo tatana Elijah Mhlanga la kubulana bona la kantsongo itimaka ta kupfulwa ka swikolo na ku lulama ka vota ni njawulo loko swi ta ka timhaka ta ku humesiwa ka mbuyelo lowu nga languteriwa hi mahlongati laya ka Ravumune siku ra 14 ra n'hweti leyiwani ya Sunguti laha machudeni va nge hayi hi tirhile tirheko hi teka hi tiyimisele ku vona ku leswi hi nga tirhisa xiswo swi hetelela swi tswala mihandzu muni hi ndlela leyo nongona ku Afrika Wa Vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela wa hoxa xandla ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi kota ku twa ku xana ka lembe xidyondzo leri hi nga langutana na rona hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi hi nga ta va kha hi langute yona namuntlha kwala ka mngana lona FM makomba ndlela 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi nga heti nkarhi a hi amukeleni nkulukumba loyi a nga le ku tirheni ku hi teka lembe loko ri kha ri sungula ri kutani va kha ya hala na hlangana na lava ya vula leswi na leswiya i tatana Elijah Mhlanga va vulavulela ndawulo ya dyondzo ya masungulo bula na vona eka lembe leri hi ka hi languteka timhaka ta swilo swimbirhi ku pfuriwa ka swikolo na timhaka ta mbuyelo wa ka grade 12 hi ndlela yaleyo tatana Mhlanga nhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa kalanga lembe lerintshwa ka n'wina ni vayingiseri va nghena lonene inkomu a khensa swinene migingiriko a swi tiva ku loko i ri ka ndawulo ya dyondzo hambi ya masungulo hambi ya dyondzo ta la henhla a hi nkarhi wa kahle wo teka leave lowu mi le ku yimayimeni mi ya hala na hala a hi sunguleni ka ku lulamela ku pfuriwa ka swikolo munduku tanihi ndawulo mi vona yini hi vona onge swilo swi famba hi ndlela hi ku a hi nga se twa nchumu lexi hi nga hi lerisaka kumbe lexi hi chavisaka endzhaku ka loko mathicara ma yile swikolweni ka siku ra tolo so onge swilo swi famba kahle leswin'wana swi lava ku lulamisiwa va karhi va lulamisa lomu ya tiofisini ta vona maprincipali ni le tiofisini ta swifundzatsongo a tshemba ku ri vatswari ka vhiki rona leri va ta kota ku pfuniwa hi ndlela leyi va languteleke ha yona lembe na lembe tatana Mhlanga ku ririwa hi xilo xin'we timhaka ta swivandla swa lomu ku dyondzeriwaku kona swi vula yini swi vula ku na nhlayo leyikulu ya vanhu leyi yi taka emadorobeni hi ku loko mo languta a hi tindhawu hinkwato ko va tindhawu to karhi ntsena ngopfungopfu leti nga le kusuhana na madoroba ni swidorobana hi kona lomu ku nga na ntshikelelo ngopfu lomu kun'wani lomu emakaya hi yaka kona loko hi languta swilo swi famba kahle a ku na vanhu leswi laveke ku eka tindhawu teleto vanhu lava va taka emadorobeni va suka ka tona so swa komba ku pfumaleka ka mintirho ni swin'wana swi endla vanhu va ehleketa a vo ehleketa ntsena vo famba vhele va emadorobeni ku va tshemba ku va ta kuma mintirho ka tindhawu tetiya van'wani va ri swikolo swa hina a swi fani van'wani va kwetlembetana ku mina ni nga ku xikombiso hi le Polokwane van'wani va kwetlembetana ku n'wana wa mina ni lava a ya Capricorn a nga yi a comprehensive swi vanga hi yini swiyimo swa muxaka lowu hikokwalaho ka yini hi nga ri na swikolo swo fana tatana Mhlanga hi ku ri na hina a hi fani ni lomu hi humaka kona a hi fani so ku hambana ku ta va ku ri koho kambe nchumu lowukulu a mwako ntsena lowu wu endlaka ku vatswari va yisa vana vo ka swikolo swo karhi ni maendlelo lomu ya swikolweni kambe ni languta mbuyelo lebyi nga ta huma bya komba ku ri hambuya eka emakaya lomu hi sukaka kona wa tikuma ku ti kona ti 100% eswikolweni leti nga na tibachela na tona leti loko n'wana ta khome xitifiketi xa yena xo fana ni xitifiketi xa loyi a nga ta va a hume eCapricorn swi fana ni loyi a nga ta va a hume ebondzeni ebush swo fana loko se ma applya swo fana so swo lava ku ri hina tanihi vatswari
yi va na xiave eku lunghiseni ka swikolo swa hina ku ri naswona swi naveleka hi nga naveli swikolo swa van'wana ntsena a hi endleni ku ri ni van'wana va navela swikolo swa hina hambiloko swi ri le makaya swi nga vuli ntsena ku ri hi rhandza swikolo loko swi ri le madorobeni exikolo kwihi na kwihi lomu swi nga kona swi fanele xi tsakeleka hi navela ku nghenisa vana va hina eka xona. Khenseli swinene tatani Mhlanga ka xivutiso xexo lexi hi hundzile a hi languteni ka timhaka ta mbuyelo mi lulame ku fika kwihi ku nyika vadyondzi mbuyelo hi Ravumune? A sweleswo swi famba kahle ngopfu endzhaku ka loko hi ta va hi hlanganile na malusi tola va tiyisisile ku ri ka kunene hi nga mahlweni hi va printela ku ri va kota ku swi kuma hi Wavuntlhanu ntirho wolowo wu ya mahlweni lexi hi nga langutana na xona sweswi lexikulu hi ku lulamisela enkhuvo lowu nga ta va ri kona laha holobye a nga ta vula ku va tirhise ku yini lava va tlilasi ya 2023. Ni twa va ka va tshahanyana swin'wana swo twala nga ra swi kahle ngopfu va umalusi hi timhaka ta Limpopo a va ku yini kahle kahle? No, Limpopo yi tirhe kahle ngopfu hi ri ni nga ngheni ka swa ku tala mara Limpopo yi tirha kahle ngopfu loko mo languta ematirhelo ya Limpopo ka malembe lama nga hundza laha ku za ku ta fika ka lembe ra 2023 swa komba ku ri ku na migingiriko ya kahle leyi nga kona eswikolweni eti-circuit offices district na kona head office ePolokwane. Swa komba ku na ku tiyimisela na ku endla ku swikambelo swi famba hi ndlela ya kahle leyo basa. Leswi swi nga va kona a hi swikulu swo chavisa hi leswi nga humelela ni le va Mpumalanga ni le va Gauteng laha ku nga na va na swihoxo eka maprintelo ya ti-question paper leswi swi lavaka ku ri na hina hi burisana ni lava va hi printelaka ti-question paper leti hi kuma ku nga va ku endleke yini na mara a ku nga swa ku chavisa leswi hi swi voneke kumbe leswi vikiweke swi sukaka eLimpopo. A hetseleni lava va nga ta kuma mbuyelo ku na mimbuyelo ya ku pasa na ku ka yi nga ringanelangi ku pasa ku endleka yini ka ku ya mahlweni endzhaku ka loko va kuma mbuyelo? Lava va tsakisiwiki hi mbuyelo bya vona a va kombeli fomu ya ku rejistara ku ri va tlhela va tsala swikambelo swa vona loko hi nge sweleswo hi leswi va lavaka ku swi endla kambe ha tiva ku van'wani va endla remarking va nga yi endla na vo leya ku kombela ku ri phepha ra wena ri ya landziwa ku tshamiwa hansi ri makiwa nakambe swa endleka na swona sweleswo kambe swi endleka ntsena loko u teke xiboho xa ku u lava ku kombela ku ri swi endleka hi ndlela yeleyo mara hi leswi swi nga kona ntsena lexi hi xi kombelaka hi ku un'wana na un'wana loyi a nga tsala xikambelo a tlheleli lomu a nga tsalela kona xikambelo a ya teka mbuyelo bya yena kona hi ku i ta kota ku pfuniwa eka ndhawu yeleyo hi fomu ya ku a rejistara a ta kota ku endla leswi a swi lavaka. Ni mi khenseli tatani Mhlanga no vilerisa hi ku lembe na kha na tikombelela ku mi ni rhambo ka nkhuvo lowu mi ni rhamba a ni swi tivi ku ni ndliwa ku yini kambe a swi na mhaka hlayiseka ni vona siku leri iko Mhlanga famtse so Elijah Mhlanga kusuka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo lava hi bula na vona hi kha hi langutaka swikhedzakhedza swo swimbirhi ku pfuriwa ka swikolo na timhaka ta ku va ku humesiwa mbuyelo hi ndlela yaleyo kasi ke sweswi hi lava ku cinca gere hi ta va hi kha hi twa hungu rihi kumbe rihi leri nga ri khoma kambe ke loko yi ku hafu ku bele awara ya 12 hi ta va se hi kha hi languta ka timhaka leti ti famba hi bula na Professor Mathebula eka tsalwa leri va nga ri tsala leri vulavulaka hi ku fananisa khale ka president Jacob Zuma na nkulukumba Donald Trump hi ndlela yihi hi ta twa hi vona ku hi bula na vona ku ya emahlweni na timhaka ta ku va ANC va humese xitatimende xa ku leswiya swa ku na van'wana va lava ku ya ka MK a ntiyiso kambe hinkwaswo ndaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 0860002543 a hi ku tin'wangula wehe ku khomete hi timhaka hi ndlela yoyoleyo mitlangu leya ya
Cote d'Ivoire Africa Cup of Nations leyi nga ta va koho eka yi nga le ku yeni mahlweni kusuka le a Cote d'Ivoire yi ta va yi kha yi ya mahlweni na madyambu lawa loko se ku langutiwe hi mahlongati timhaka ta matlangele ya vafana a yini mahlweni hi seketela xipano xa hina lexi nga ta va xi kha xi tlanga na xipano lexiya xa Mali mi nga languti ngopfu timhaka ta matimu i matimu kambe ke matimu ya lo endliwa lera ra ku ya nga hetelela ya cinca hi ndlela leyi se mi nga kayeli ntlangu wolowo na kwala ka Munghana Lonene FM u ta haxiwa twi kasi ke ka switichi swa SABC swa television leswi hi nga swi tolovela SABC 1 2 na 3 mi nga kamba laha ka 1 loko mi nga yi kumi swi vula ku yi ta va yi ri ka 3 kambe leswi endlekaka hi sweswo swa ku mi kota ku vona mitlangu yeleyo ya Total Energies Africa Cup of Nation Cote d'Ivoire 2023 hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku mitlangu leyi nga susumetiwa hikokwalaho ka ku chava timhaka ta maxelo hi yo mhaka ya vulavuriwa hi lembe ra 2023 ku ri na n'waka kambe ke a hi muyingiseri ku kwalaho nga koho we u khometi wo sungula muyingiseri hi loyi nhlekani Nsangweni aye papa mili njhani ku pfuka hi vatomi hi ngo vona n'wina minjhani ana pin point khalanga we mina yin'wani mhaka ni yi vona ku nda ku yi katsa na statement lexi nga humesiwa hi ANC xa ku a ku na vanhu kumbe ANC a yi voni xiphiqo ka ku va van'wani va xungeta ku ya ka MK mara mo ni sungula la ku hava na munhu na un'we hambi mo ya ka ti-correctional services hinkwato ta laha misaveni nga khotsa vanhu vutomi hinkwabyo mi teka mi ku no why i ri la i ta ku veri ni a hi vangani va nga admitaku hayi hinkwavo mara a va talangi leswi ni la ku vula yini na ni la ku vula ku ri ANC hi minkarhi ya ngopfungopfu ka tatani Zuma mo ni nga tlheleli ka tatani Mbeki a yi tshama yi kha yi vula leswaku yi na mitlhontlho loko yi yi tlamba hi ku yo goba van'wani yi va ku yi le ka ICU se ndzani ti vutisa xivutiso ni ku na ANC leyi yo va njhani un'wana na un'wana loko a vona un'wana vona yi fili un'wana vona yi celeriwile un'wana se leyi nga yo hina right ivi ni ya ka timhaka ta mbulavulo wa ku tlangela loko mi twa president wa ANC ya vulavula mi nge kholi ku yi ANC leyi mi tivaka mavonele ma mina lawa hikuva yi vuriwa hi leswi swo hambana na leswi vanhu loko ri xili hi cokombaka leswo moni ku it's like a coat of many colors kumbe i nguvu ya mihlovo yo tala swi ya hi ku munhu i vona yini kwala a nga tshama kona hi ku evuton'wini hi nge voni swilo hi tihlo rin'we right a hi teni ka timhaka ta MK ku fomiwa ka vandla leriya mi nga rivali ku a ri tifomiwe hi vanhu ntsena i vanhu lava a va ri swirho ne le ka vurhangeri byi kulukumba bya tiko na swi hi wisa kwina swi na xungeto leswaku impela tiko le ra hina hi mhaka ya mpfende leyi humelelaka swi vula leswaku hi swo swi endla ku tiko ra hina loko rixa i mati leyi loko rixa hi leswi loko rixa swi thanithani ntsena loko ni nga ta swi khomisa na mina ni nga vula ku ri swo tala swa swona swi thanithani leswi na pfende leyi humelelaka hambi palamende yi endliwa hileswaku tiko a ri tshamisekangi varhangeri u nge he kholi swi fana na mina sweswi ni fika ni ku va ka xikundu va lawyer loko media mi lalaya mi fa mi ni vutisa ku hina hi tiva i ri wa ka xikundu unless u cinci xivongo swi vula ku na wena wa lawyer loko se i kota ku vulavula hi vuloyi bya ka xikundu leswi ni la ku ringeta ku kombisa ku ri un'wana na un'wana la a humaka ANC as much as va kha ku no hi swirho kumbe ni hatlisa hi xilungu hayi ku no xi tiva ngopfu hi disciplined hi kota ngopfu ku tikhoma na discipline liya yi kwina yi lo huma hi fenstere kumbe yi lo ngoka kumbe vo lo pfapfamisa yi za yi cha ku fana na mbacha loko se yi chiku hi nda mpimo na so antivi loko mi la ku vutisa swin'wana mi sa ni swi vonisa sweswo ku ri ndazu leyi se ku na problem hileswaku xin'wana na xin'wanyana i subject matter loko mi languta mi kuma ku no tiko a ri le ku fambeni kahle mara hambi ka hi nga languti ndhaku ku ri impela khale a ri famba kahle ti ta vula hi xi democracy a swa ha fana ku loko toilet mi nghena leyi va ku ya mulungu leyi ku ya n'wantima kambe sweswi loko hi tipana ti vuya a xikon'wini hi endla yini ku antswisa tiko leri na a no vutisa xivutiso no vula ku ri impela ri le ku fambisani sweswiya ni tsundzuka siku rin'wana hi vulavula hi gondo ra xidemocracy ho goba kumbe hi famba kahle hi ke hi dzika ti-pothole a ni vuli loko ni ku ti-pothole ni la ta vula ku na kun'wana patwini loko swi bihile wo vhika se na tiko ri fanele ri fambisa sweswiya laha swi nga biha loko swi lava ku i tlula kunene i tlula loko i ta hele matlhelo mara ri khiri ya kwihi ri khiri ya mahlweni i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi taku na yona ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku
kavula loko vanhu va sungula vandla ivi va teka swiboho swa ku hina hi la ku famba hi ndlela leyiwani ku fanele ku va ku ri na xikongomelo xo karhi lexi xi lavaka ku va xi fikeleriwa kambe swivutiso ku ta va ku ri ku loko mi suka la mi ta la hi mhaka ya ku la mi sukaka ko a ku fambisani na leswi van'wani va lavaka ku swi fikelela ku veni mina matimu swi vula yini hi ku mina matimu ku hi mi nikini nkarhi wa ku sweswiwani hi fambisini hi leswi khalanga xivutiso xexo i xa hombe swinene loko munhu swo za swi fika kwalaho loko ni ku munhu a ni vulavule hi Zuma ntsena ni vulavula hi vanhu lava nga na influential position ka ANC ni vulavula hi ANC sweswi loko munhu za a suka laha ku a ri kona kwala ka steam engine swi hi byela yini na hina vambuyangwani swi hi byela ku ri no hi khandziyi bazi leri nga ri ku stable nkarhi wun'wana na wun'wana ri nga crasha ivi loko se munhu a ri yimisa ku no talani mi ta khandziya futhi se ri ta famba kahle hi ku mara u ri kwana loko hi suka ka gondo leri wena se i fika i Chica Springs i ku no ri tshovekile mara sweswi lava nga sala va ku vuyani mi ta khandziya o hemba loyi a nga chika ni swifanifana sweswo mina nemetwe sweswo 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani enhlekani minjani papa epfukeni okay so xivutiso xa mina lexi so ANC yi nge Jesus Christ a za vuya loko kulukumba lava va suka va ya ka pati rin'wana hikuva lete ANC ta fuma Jesus Christ a za vuya mi vulavula hi mani kulukumba Zuma okay se va sukini va yile ka vandla leri ra fumaku so hina vanhu lava nga sala va tiva ku hayi ri ta fuma Jesus a za vuya ku vula ku Zuma na vo va ta valanga kumbe va ta sala a ni tivi ku va sukile na la ka political party i kwanto na ximanga kambe leswaku suka hi laha ni nga swi tiveki hi ku a ni twe va ku a va suki vo to ya va ya vhotela vandla ro karhi okay a ni tivi kumbexana no ka ni nga swi twangi kahle both sides a swi kahle hi ku xivutiso both sides hikuva heyi loko mona ti-political party ti-politics ta la kaya ti-party ti tele ngopfu both sides vona va America two political party loko endla ku fana wela America hi loko leyi nga hi tirheli hi vhotela liya hi khaya va cinca sweswo left and right se la u yi ta tlula u ya tshama le ka mhinga fono wa loyi a nga le ka mhinga a nga u suka u ya hala luya wa n'wi landzelela luya a ku byela ku mi sukini kwalena na ha ri kona leswi vuhukoka ku wa tinhuku kukokwa ya n'wina mi nga vuli ku hokoka koka kokweli ya n'wina kambe i swin'wana swa leswi kumbexana swi nga ta hi pfuna hi ku sweswiwani loko hi bula na advocate na professor la va ta hi pfuna ku twisisa ku kahlekahle tipolitiki ta hina tanihi Afrika-Dzonga to va ku kombeni ku ya tlhelo ro karhi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke ni vone va tsale sweswiya ni nga vula va tsarisa article going about whatever you may think of former President Jacob Zuma and his antics, his comeback to the center of the country's politics holds a mirror up to all South Africans, showing us how far down the abyss this country is. Antivo vavula yini la na ku hambeni swi hlaye swona hi ta va kha hi bula na vona sweswiwani hafu ku pela wara ya n'we hafu ku pela wara ya 12 ka fika kahle hi kota ku twa ku kahle va vula yini Professor Hlengani Mathebola kambe ke handle ka sweswo hi ta ku nyika nkarhi na we hi kota ku angula u ta na timhaka ta wena kasi va ANC Limpopo na vo hi ta bula na vona va hi nyika xifaniso xa statement lexi ya ku i ncini xi nga xi susumeta ku va na statement lexi va vulavulaka ha xoho lexi hi nga hetelela hi xi kuma tanihi vateki va mahungu ku va fike njhani ka ku va vona ku swi na nkoka ku va va humesa xitatimende xa muxaka luwa se hi ta va hi kha hi bula na vona nkulukumba ya machaka hi twa ku vona va ri yini. ANC Limpopo dismisses false claims that Comrade Stanley Chupuma Tabata allegedly joined MK Party. Hi ta twa hi vona ku va vula yini hi ndlela leyi kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekeni a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa.
laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. Hi sweswo miyingiseri munghana London FM minongonoko ya Afrika wa Vulavula hi ku amukela thwi kusuka halino a studio 13 polokwane hi laha hi nga ko hi ku tisela nongonoko Afrika wa Vulavula anhlekete kumbexana Professor Hlengani Mathebula va ta va ri kwala studio kambe ka hi ta va kuma hi riqingho hi kota ku va hi bula na vona hi twa ku tsala leri va nga ri tsala na rito leri ri nga tsandzeka ku ri hlaya swi nga va swi vula yini hi ndlela yoleyo. Hlengani Mathebula i professor lava hi bulaka na vona ka nhlekani wa siku ra namuntlha mani va nga heti nkarhi hi va amukela prof nhlekani mi amukerile ka munghana London FM. Nhlekani khalanga na ku xeweta vayingiseri na lembe lerintshwa. Lembe lerintshwa ni ri ka n'wina prof rito rero loko mi lo ni nyika rona ni hamba ni haxa hi rona a ni tivi ku a ni ta ni ri kwihi sweswi rito rero kahle ngopfu prof. Kwala mi nga kona kumbexani a mi ta va mi ri na vayingiseri vo tala swinene. No na khensa swinene prof ni teri loko ni kha ni famba ka maphephahungu ku hela ka vhiki ni vona mi tsale tsalwa rin'wana kumbexani ima ni sungula laha prof ka ku ku va khale ka president Jacob Zuma va tikomba va vuye exikarhi ka timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga mi vona yini? Ku vuya ka khale ka murhangeri wa tiko na murhangeri wa African National Congress aka exikarhi ka tipolitiki i xivoni lexi xi taku ka hina hinkwenu hi ri tiko ku hi ti languta hi ndlela yihi. Ni ri i xivoni hikuva nkulukumba loyi a fanele a va nkulukumba loyi a nga na ntokoto na ntivo lowu vana na varhangeri lava ha taku a va fanele va ya ka yena ku ya ku dyondzisiwa kumbe ku anguriwa kumbe ku advisiwa hi ku swilo swi fambisa ku yini. A fanele a va un'wani wa ti-state elders or kumbe statesmen lava va nga fanelangi ku va va tirhisiwa ntsena la kaya kambe na le ka matiko man'wana. Kambe kulukumba Zuma va decide ku vona va la ku vuya futhi va ta dunga xihlovo lexi xa tipolitiki xa la kaya. Hi leswi se swi hluphaku kona hi ku dunga ka vona a va swi endli hi ndlela ya kahle, va swi endla hi ndlela leyi kotaka ku yi bananisa rixaka hi tinhloko. Munhu loyi a nga va president wa tiko a nga fanelangi ku va a vulavula marito lawa hi twaku ku u wa vulavuleni ku hala ka vona la a vulaku ku a nga tivi ku na vanhu vo kota ku vulavula Xisuthu kumbe Xivenda hala KZN. Leswi swi sungula ku avanyisa rixaka hi ririmi ra manana. And loko mo languta sweswo swi hi byela ku loko ho languta Afrika ku ve na tinyimpi to tala leti nga tisiwa hi mhaka ya xihlawuhlawu xexo xa ririmi ku n'wina a mi swi koti ku ya laha, n'wina a mi swi koti ku ya le, mi fanele mi tshama ka khona ya n'wina. A hi swona leswi tiko ra hina ri faneleke ri ya ka swona sweswo xo sungula. Xa vumbirhi khalanga i ku Xitsonga xi ri xi sola hosi sola u sukile. Kulukumba Zuma a va suki le ka African National Congress. Vo dunga va ku mina ni ti sungulela ya mina phati hala tlhelo mara na ha ri membara ya n'wina. Leswi swi kombeta ku va ri ni hlongoreni. And loko mi ni hlongola a ni nga ta ku mi ni hlongola hikuva ni endle xihoxo xa ku sungula phati. Ni ta suka ni ku mi ni hlongola hikuva mina ni ri wa muxaka wo karhi. Leswi nga ta endla ku vanhu lavo ka va nga dyondzekangi kumbe va nga tlharhangi kahle kumbe va nga kotiki ku hlaya tipolitiki kahle va ya sungula ku so hi lwa na vanhu vo karhi a va hali na leswi swi humelelaka. Va ta va va kha va lwa na ku u hlongoriwe hikuva a ri lowo tani. I xilo xa vumbirhi xexo.
xilo xa vunharhu lexi va xi endlaku i ku va ri va ti endla xikhongolotani xa nsindziso hi ku va ri loko mina ni nga ri murhangeri wa African National Congress swi vula ku hava un'wana la nga va ku murhangeri wa African National Congress la nga endlaka swo antswa ku tlula mina mara ha swi tiva ku ri mfumo lowu va nga wu rhangela na nkarhi lowu vona a va ri murhangeri wa tiko ku vi na timhaka to tala na manyala mo tala lama namuntlha ha fanelaka ku tshama hi kha hi tengatenga na wona hikuva vona a va ri murhangeri wa nkarhi woluya ikhonomi yi laha yi nga kona namuntlha hi laha hi mhaka ya vona hi vi na tikhomixini to ka ti nga heli hi mhaka ya vurhangeri bya vona a hi ri vona va ri voxe mara a ku ri vona murhangeri wa tiko hi nkarhi lowuya se a va fanele va tshama hansi va pfumelela ku rhangeriwa hi lava nga kona loko ku ri va vona swihoxo ka lava rhangelaka sweswi va kota ku ya ka vona va ku vona ni vona ku u fambisa swilo hi ndlela leyi na leyi na leyi mara vona va ti fanisa na munhu loyi a nga khoma mencisi a yimi kusuhani na petrol station hikuva va tshama va kha va ku mitirho a ku na mitirho va swi tiva ku vana va hina va ya xikolweni va pasa va va na ti-degree a va na mitirho timhaka ta vusweti ti tele ngopfu so va tlanga hi timhaka ta vusweti va endla swona ku ri i xilo lexi va xi tirhisaka ku mobilize vanhu and loko va mobilize vanhu lava nga khomiwa hi ndlala va nga endla xin'wana na xin'wana na leswo ka swi nga ri swona va nga hisa tiko swi nga fanelangi hikuva va khome hi ndlala va yingisela un'wana na un'wana laha ngo mina ni ta mi teka ni mi yisa la ko antswa ku ri ku munhu yoloye a vulavulaka u tsandzekile xo sungula xa vumbirhi munhu yoloye a vulavulaka xikulukulu lexi nga kona i ku yena u ti languta yena n'winyi na ndyangu wa yena ni kombela mi ni khomela yona kwalano no loko hundzanyana xinavetisonyana xin'wana xa minete la hi ku hi ta sungula kwalano ka ku hi fika njhani ka ku bona vo ti lavela swa vona na ndyangu wa vona loko va ka va famba hala va tikomba va kha va ri na nseketelo wukulu sweswi ni vulavulaka ku na hungu ri komba ku va ta fika na le Limpopo vhiki leri nga hundza a va ri Mpumalanga sweswo ni kombela mi ni khomela minete yaleyo prof hi ta vuya yisa mahlweni inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM Professor Hlengani Mathebula lava hi nge le ku buleni na vona ka nhlekano wa siku ra namuntlha kambe hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi rito rero ri twaku hi nge le ku buleni na vona i Professor Hlengani Mathebula va ni tsundzuxa papa ntongo mi Hlengani Mathebula swi vula ku mavito lama hi nkarhi wa koho a ya tita kambe hambiswiritani ya mahlweni hi bula na vona va suka University ya Limpopo Professor Hlengani Mathebula lava hi nge le ku buleni na vona hi kha hi languteka timhaka ta tsalwa na leswi va swi vonaka tanihi muhleri loko hi kha hi langutaka ku va khale ka president Jacob Zuma va tlhelele a xihlobyeni xexi xa tipolitiki ta Afrika-Dzonga prof ni khensile swinene loko mi ni khomerile a mi kha mi vulavula hi timhaka ta leswaku ku na swihlawulekisi kumbe ku na leswi mi swi vonaka swi tikomba ku onge vo ti lavela swa vona na ndyangu wa vona mi nga yisa mahlweni njhani no ni khensile khalanga no lexi a ni xi vula i ku vusweti byi tele la tikweni vanhu lava nga khoma hi ndlala va tele la tikweni kulukumba Zuma nga tsutsuma hinkwako tiko leri hinkwaro u ta va na valamberi ntsena loko a kha a famba a ku no vana van'wina va ta ya xikolweni vana van'wina ni ta mi nyika lexi na hi la ku hundzisa vanhu va ta n'wi yingisela va ta ya va ya yingisela van'wani phela vo tiyela va yela swikipa loko mo languta kwalamo ngo a ri kona Mpumalanga ku na clip leyi nga ku tsutsumeni laha a ngo a swi fanelangi ku ri mi ya teka matlhari mi ya tinyipini wo famba u ya vhotela ANC ivi a jika no a ni nga vuli swona sweswo masivona so swi vula ku hi vuyena hi yexe a nga convinced yena n'winyi ku ri no u fanele a huma loko a ri convinced ku ri a fanele a huma Khalanga a ta va munhu loyi a ta tiveka a rivaleni ku phati leyi i phati ya mina hi mina president wa yona
hi mina ni nga ta va murhangeri wa yona ku ya ka tihlawulo leti tako mina ni nga ta va face ya yona ku loko va votiwa laya ku ta votiwa va ku no hi vota hikuva Zuma u ta tlhelela parliament a ya va president wa tiko ma swi tiva ku why va nge endli sweswo and hi laha ni ku u ti langutela va ti langutela swilo swa vona na ndyangu wa vona va nge endli sweswo hikuva va swi tiva ku va nge ti win ti-election and loko vo va tlhelele ka tipolitiki va va murhangeri wa party ivi ku tlhela ku ya ka ti-election va voteriwa ivi va nga wini va fanele ku va na seat yin'we a parliament swi vula ku va ta luza ti-benefit letiya ta vutomi hinkwabyo ta vupresident lava kumaka salary va va ku na staff va va ku na timovha leti va tsutsumaka hi tona namuntlha so munhu a nga na conviction ya ku no leswi na swi tshemba ku ri hi swona swa ntiyiso a no lahlela vanhu a ta fanele a humela a rivaleni ku hi mina ni nga ta ni hlawuleni na loko no luza ni nga wini swi ta va right hi ku nta ni ya tshama laya instead ya ku no win ni kuma salary ya vupresident bya khale ni kuma salary ya vu MP na loko no ka ni nga kumi ya vu MP kumbexani ni nga ya ka municipality a nga lavi swona sweswo na namuntlha a hi va mani varhangeri va phati leyi hi yimele ku hi ta surprise yo xilo xikulu lexi a xi lavaka nkulukumba Zuma i ku susa ANC ka phako wa swi tiva ku loko vanhu vo famba va ya vota va vota ka xiphatani xa vona xexi swi ta teka tin'wana tivhoti ka ANC and EFF va DA va Action SA tiphati letin'wana na tona ta va ti teka tivhoti so ANC yi ta hetelela yi ri hansi ka ku va yi nga koti ku va yi forma government and hi lexi xikulu lexi a nga ta va a xi nga ta n'wi tsakisa xexo no ni mi wisile so u ti endla Samson yena u khome tipala ta yindlu u la ku wa na yona loyi i munhu a nga na 81 years mi hleketa ku khala nga hakunene ku na munhu wa 81 years loyi a faneleke ku ri no hi ku hi ta n'wi veka a va president u ta hi rhangela wa ha ta swi kota ku va na majatu ya ku rhangela tiko a ri susa ka leswi ri nga xiswona namuntlha kuve loko kuve switano prof hikokwalaho ka yini ku ri na vanhu va nga le ku tsutsumatsumeni va tsutsumatsutsuma hi ku lava yini ke lava va nga koho sweswi va twa ndlala lomu ku yiwaku kona ku dlayiwa tihomu va dya a hi swi tivi timali leti fandaku phati leyi yi fandiwa hi mali a hi swi tivi ku yi fandiwa hi mali ya kona yi huma kwihi a hi swi tivi ku yi huma kwihi so hakunene mi lava ku veka tiko ka phati yo ka mi nga tivi ku yi fandiwa hi va mani va ya kwihi va lava ku endla yini hi ku ideologically swilo leswi va swi vulavulaka a swi hambananga na leswi nga ka ANC ideologically bona hi voxe va ti tiva va ri vanhu va ANC va hleketa ku in another way va nga take over ANC va tsandzekeni ku take over se va lava ku va ya hala ku a hi wiseni kumbe loko yi wini hi nga kota ku vuya futhi that's why va nga resign kuve ku vuya kwalano ni khomeleni prof ku munghena non'wini ni vona ni karhi la kambe ku vuya kwalano hikokwalaho ka yini ku fane ku va sweswiya swa nsindziso mi nga vulavula hi swona hikokwalaho ka yini swi vonaka ungeti ku hi kota ku vuya swi vonaka swi ri at all cost hambi swi xilungu hi nga xi tiveki hi ngo xi tirhisa na lomu swi nga fanelangiki hi ku a hi lavi ku ya jele a hi lavi ku ya jele ni vurini ka tsalwa leri ya ku former president Zuma i master ya ku ti endla a victim so what is going to happen i ku vanhu hinkwavo ta tshama kha ku no ma va vona ku ni xanisa va le ku ni xaniseni so normal vanhu va ka hina va rhandza ngopfu ku va twela vusiwana munhu loyi a vonaka ku a kha a xanisiwa so bona va ta va kha va ku mina ni le ku xanisiweni mara loko va nghena from 2005 mina na ku ya court meet and court swikandlo swo tala mara loko se va ta va ku a hi fambi phela yi tshemba yi tshembini ngwenya hi la ku ya court
a yi ta na strategy hinkwaswo leswaku endla ku a yi nga pfuki a court va tshame hansi va kota ku vona ku ri yi na nandzu yi nga kota ku ya yi ya tshama jele yi sele. A hi tseleni prof, swa koteka ku khale ka president va nga no nyika xikombiso va nga languta ka yin'wana ya migingiriko yaleyi va nga yi endla tanihi migingiriko ya voho loko va kha va ti gangisela tivhoti ka vandla leri va nge va ta vhota na rona ra MK. Xikombiso swi nga koteka ku va ya ka miyexe va fika va ku hi mina nga sungula rural development hambi sweswi ku hela na ku ka yi nga heli i njhekanjhekisano wa siku rin'wana, kumbe va ya va fika va ku ka Malamulele va ku hi mina nga mi nyika masipala. Sweswo swa ku taniya hi ku swi endleke hi nkarhi wa vona. Hambi vo vula sweswo mara a ni sweswi va nga vula ku hi mina ni nga mi nyika masipala, mara a va vuli na ku hi mina ni nga te ku ta va na mati ka Malamulele, mara ku fika na namuntlha a ku na mati. Vanhu va le Giyani a va na mati ene hi vona va vhota ku hi vunyingi byo tala. Swi endleke ehansi ka mfumo wa vona. Loko mo languta ti-railway lines a ta ha ri kona, swi endleke hansi ka mfumo wa vona. The total destruction leyi nga kona a ni vuli ku we are excusing lava nga kona sweswi, mara lava a va na nenge wo yima hi wona ku va komba wun'wana hi ritivo, ku leta mune ti komba vona ku ri swilo leswi swi humelele ehansi ka vona, ikhonomi ya hina yi collapsini ehansi ka vona. So a ku na lexi President Zuma a nga xi vulavulaku a sola wun'wana lexi yena a nga xi endlangiki, xi sungule hi yena and va fanele lexi nga kona ANC yi fanele yi n'wi caca laha nga kona va kota ku sungula ku vulavula kahle na yena. Na ni mitwile prof, leya ikhonomi a yi ngo to hi tlhelerisela laya ka leswiya swa ku veri ku pfuvapfuviwe rhandi hi minkarhi yaleyo wa voho ku yi ta kota ku voyamela tlhelweni ro karhi. Milorho sweswo. Prof, ni ketsini nkarhi wa ku hlayisa nkarhi ku dya ku engeta. Ku khensa mina. Inkomo i Professor Hlengani Mathebula lava a va kha va vulavula va tisa tlhelo rin'wana hi ndlela leyi. Ta mi nyika nkarhi wa ku va mi angula kambe sweswiwani hi lava ku ya ka vandla ra African National Congress va humese xitatimende lava ku ka xitatimende xa voho va ku voho va ringeta ku va bakanyela tlhelo timhaka ta tlhelo leri nga vulavuriwa hi tlhelo loko ngopfungopfu ka ku langutiwe ka timhaka ta vumunduku bya mutshamaxitulu wa vandla a Limpopo. Hi ndlela leyi ta va hi kha hi bula na Jimmy la hi nkarhi lowu nga heteki mbili va hi nyika xifaniso xa ku va fike njhani kwalano ka tsala leri hi ndlela yoleyo. 10 minutes hi nga si ba awara ya n'we mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanele Magayisa ivi kusuka kwalano ku langutiwa ka timhaka ta le ku ringeteni ku hleketa ku loko ku sunguriwa pfhumba leriya ra ku tisa mati a Giyani ku ya hi laha prof va nga tshahako a ku ri lembe leyi swin'wana swa leswi kumbexani vanhu va nga swi langutaka va kota ku twisisa ku hi fike njhani laha na ku n'we miri yini timhaka teto ta ku ku hetelela ku va na ku khale ka president va vuya va ku va nghene a xihlobyeni xexi xa tipolitiki. A hi ro sungula hambi swi ri tani na va lavan'wana va tlhe va vuya vo loka va nga vuyi mavuyelo yo fana. Mi ta tsundzuka loko va khale ka president Mbeki va vuyile va kombisa timhaka ta ku mina ni nge vete yini kambe mina ni nge gangiseli tivhoti ka vandla ra African National Congress. Ma tsundzuka va swi vurile hi nkama wa khale ka president Zuma a va lo vuya na voho hi ndlela yaleyo. Se a hi kuti mingisero ra 0860002543 kumbexani ngopfu hi bula na wena swi tikomba Jimmy a va lumeri byasi kumbe ku va khomeleteke ka swin'wana swi endlaku va nga ha khomi riqingho a ni tivi kambe ke n'we mi nga kusuhi na vona va byeleni ku nkarhi lowu hi nga twanana wu fikile hi kombela ku va hi bula na vona tanihi sweswi hi nga twanana. Va kona va kumekeni va koho kwala layinini Jimmy hi ndlela leyi. Jimmy Nhlekani, good afternoon, compliments of the season. Good afternoon to you, my brother, and good afternoon to all your listeners.
I know that you are having a hectic day as the ANC Limpopo because of a number of things that you are busy with. But then, thank you very much for giving us time to speak to you this afternoon. Let's start from the beginning. Your statement, you are dismissing or distancing yourself from the allegations. Let's start there. What necessitated the statement, Butjim? The ANC Limpopo province has noted a social media circulation depicting the provincial chairperson of the ANC, Comrade Stanley Mathabata, to have joined the MK party. We wish to make that very clear that that particular poster is misleading, is attempting to defocus us as the ANC in this province. Comrade Mathabata has not joined the MK party. He remains a leader and a member of the ANC in good standing and continue to discharge his responsibilities. As I speak with you now, the provincial chairperson is with the president of the ANC here in Limpopo, in Vutlokwa, visiting all comrades that were injured and those who lost their loved ones, families in particular, in order to convey the ANC message of condolence. So we're pleading with the public to ignore that speculation, to dismiss it because it's not a true reflection. And the circulation, what do you think as the ANC seeks to achieve? I think the circulation one seeks to defocus us from our work ahead of the election. Secondly, it seeks to give any impression to some of members of the public that certain leaders have deserted the party. It's one of the campaigning strategy of the MK party to weaken the African National Congress, which will do everything possible in our power to fight that conduct. And is there any, shall I say, communique that you as the organization might have released to your members to say in an event that you would want to join and like the other provinces have done? There is no any communique. This media statement is directed to both yourself as the media and also to our structures to remain calm, to understand that the provincial chair is still a leader of the ANC, is going nowhere, and does not have any intention to leave the party. They should continue to love the party that is under the command of President Cyril Ramaphosa. And now that you're saying the chairperson is with the president, what is the state of the situation so far? As the ANC, how far are you in terms of assisting and or intervening in the situation that befell you since Saturday? The ANC has taken full responsibility to offer not only condolences to families who lost their loved ones, but also to give them necessary support so that the funeral is befitting. All those who passed on are receiving a very proper send-off. We have visited the family who are now visiting those that are in the hospital. This is not the only visit. There have been multiple visits, but this one is that of the president. Can we talk a little about the outstanding branch? Is it branch or branches that were recognized, which were not recognized before? We congratulate Ward 26 in Collins Chabane municipality for an outstanding achievement. It has been awarded a Solplagi award. And as the ANC, we congratulate the branch, and we're in the same vein, calling all other branches to emulate this branch because it's the best branch in the whole country of South Africa. What did they do differently? Firstly, that they are convening meetings of the ANC in accordance with the constitution of the party. They are having programs of the ANC. They not only have meetings when they are going to conferences, they are able to link up with the society and the community that they lead every day. They are able to have various multiple activity programs that put the ANC closer to the people of that particular ward. And lastly, there are rumors, of course, there still be rumors that the former president and the member of MK is visiting Limpopo this week. Are you, as ANC Limpopo, concerned about this visit? We are not even worried about this visit. No one amongst our structures and members should attend any activity of MK. MK is a political party on its own, and therefore we expect leaders of the ANC not to associate with it. But we have not forgotten that they have stolen our name of Umkhonto Wesizwe as an attempt to confuse our members. So in an attempt to clarify our members, there was no member of the ANC expected to visit. And as the ANC, we are calm. We are not even worried at all. But some people are saying, with Jimmy,
judging by what happened when you went to Nazareth, are you not scared that some might change here and there? We are not worried. And remember, joining the ANC and leaving is a voluntary exercise. But from the work that we have done as an organization in the province, we have not given any single member any reason to leave the party. So our expectation is that members of the ANC will remain within the party and continue to do everything in defense of the party. We're just from January 8th, the president has given us the line of march on behalf of the National Executive Committee, and our expectation is that we must continue to hit that call at all material times. So in an event that your members attend, what will happen? Definitely, because any association with their party opposed to our aims and objectives, they are definitely going to be dealt with. But former president is associating himself with MK, yet he's your member as the ANC. Yeah, he is no longer a member of the ANC. By virtue of his conduct, he has self-expelled himself from the party. So we do not expect Zuma as part of our ANC family. We are saying farewell to him. But he must conduct himself in a manner that is unacceptable. He must stop this tendency of blaming the ANC when at a particular point he has been the leader of both the ANC and government. Maybe as ANC Limpopo, you might not have spoken about it, but are you concerned about utterances that talks to the issue of vote rigging, which are quoted by both him and... our South African democracy has matured. There is no way, there are systems in place. There is no way in which votes could be rigged. He must actually stop overestimating himself and allow democratic processes. So votes all along has not been rigged. Why would votes be rigged? Because he's now a role player in the process and also as an opposition. That's mischievous. But Jimmy, you can see this, and thank you very much for your time. Thanks. Inkom balaba bulana bona enkulukumba Jimmy Machak basuka ka ANC ay bulana bona ka ilang teka tuma ANC Limpopo ay bulana bona ka ilang teka timaka to hambana kusuksela ka timaka ta statement lexi va nga xi humesa xa ku kombisa ku vo va bakanyala tlhelo swiviko leswi swi nga le ku hangalakeni ka swihangalasamahungu swa mabulu leswi vulavulaka hi timhaka ta leswaku mutshamaxitulu wa African National Congress a Limpopo a nga va se a yeka xirho ku a ri xirho xa MK hi ndlela yoleyo va ngira sweswo kona swi nge endleki swin'wana swa leswi nga va vutisa timhaka ta ku matsundzuka loko mi ya Nazareth na mi fambe na thikithi ro karhi kambe loko se mi fika leswi vona ko ngeti va ku sweswiwani ku xivangelo lexi xi nga hetelela ku xi endla ku hi tikuma hi ri ka xiyimo xo fana na lexi nga hetelela xi endleka eNazareth hi ndlela yaleyo se va ku na wehe na vonelo ka mhaka leyi na matitwelo na n'we mi nga mi twa ku ongeti swi kahle ku va swirho swa MK ha mi rhamba a hi mi tweneni hi le ka 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula hi ta vuya yisa mahlweni nakona ku walowo u rhandaka u nga wu yingisela kwalaho u nga wu yingisela u ri koho nhlekani lowu kambe sweswo hinkwaswo loko hi kume mahungu ya misava endzhaku ka loko ya hlayiwile hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa jaha leri nga kolela laha tiyani ri karhi chaya xichayachayani lexiya xa organ hi ku tinyiketela ya guys laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Bootpat a mi kombela mi hi kumela va ka Department of Education hi ta kota ku va vutisa va hi hlamusela ku i mfanelo wa n'wana wa xikolo ku xava ti-typek a xikolweni na hikuva vana va hina va tsoniwa tibuku va ku va fanele va hakela 100 rand or tana mapaketi mambirhi ya ti-typek ende xikolo xi na vana vo tala loko vana va fika 600 n'wana karata na 100 rand mali leyi xava ti-typek ta malembe mangani va ta hi hlamula kahle. mativa leswa dyondzo ne hi ta tshama kha hi holova mina na wena mingiseri wa mehe hi ku hi leswi ni sweswo swona a na swi tiva ku loko ni tshame laha ni fanelangi ni voyamela tlhelo ro karhi kambe leswa dyondzo ni tshama ni kha ni voyamela tlhelweni ra dyondzo swi nge cinci sweswo i mitwanano leyi ku twananiwaka swikolweni a ku twananiwi ka munghana lonene xikolo xin'wana na xin'wana ka twananiwa ku hina tanihi xikolo xa hina va nyika na swivangelo tinhloko ta swikolo ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na ti-typek tete yisiwaka va nyika swivangelo a vo fika va ku nampundza ku tisani typek se mi nga ti mi ta swi vutisa ka munghana lonene lesweswo ni ta swi vula masiku na minkarhi swi vutiseni a xikolweni xexi n'wana wa n'wina a dyondzaka ka xona
ku titsarisela ecollege on hills swi pfurile sweswi. College on hills i college leyi nga le nawini naswona yi tsarisiwile na ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla na vuleteri ku nyika vuleteri eka tidyondzo ta engineering studies N1 ku fika ka N6, diploma ECD kumbe early childhood primary teaching, health promotion office HPO, social auxiliary level 5, kasi road traffic course, beauty therapy na massage course, OHS safety management level 5. Yana ePolokwane Connery Signal Landros Mare na le Pretoria Central. Ungaba bela riqingho kumbe urumela WhatsApp eka 072 310 1806 072 310 1806 kumbe eka 072 425 4103 e College on Hills. Unga dyondza online kumbe u dyondza nkarhi hinkwawo etlasini. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Xiphorisa Bootpet na muhumelerisi Mabasa. Bootpet kuna movha leyi ya Polo la Thula Mahanshi la na ti surroundings ta kota la Thula Mahanshi leyi endlaka vugevenga bya ku famba va khutuza vanhu va ba vanhu vugevenga lebyi byi nga na violence lebyi bya tihanyi. So xiphorisa vona kanga ku a swi le ku endleni nchumu hi ku Polo leyi se khale yi dumile ku na Polo n'wana wun'wana wa swi tiva ku na vugevenga lebyi endlekaka hi vanhu lava hi swigevenga leswi fambaka hi movha ya Polo. Se ndi vula ku loko nga endliwi nchumu ku ta Xikwembu siku leri xi nga ta swi fularhela swigevenga leswi swi ya wela mavokweni ya vaakatiko. Xiphorisa xi ta hi ku rhwalela masalelwa hikuva vaakatiko va ta tirhisa tihanyi ta ku chavisa swinene. Khensa Bootpet. Nhlekani Bootpet na muhumelerisi. Ni namuntlha ni lava ku phawula ka leya ku huma ka ti-result ta vana a ni ta ku lava va nga le ka matric na swi tiva leswaku va ta lava ku ya tiyunivhesiti a va endle vulavisisi or va endla ti-research tikhosi leti va lavaka ku ti endla va tlhela va buka na swikolo leswi lavaka ku ya ka swona swa ku swi legit na because masikwani lawa ndlela yi nghenele Bootpet ku na swikolo swa tala swa timbombayi ende ku na ti-course tin'wanyana a ti-useful. Se a ni ta kombela ku lava nga ta ya tiyunivhesiti or va lavaka ku endla swikhosana a va buki ku leswi va lavaka ku swi endla swi legit and swi ta va benefita na. Ndi pfala kwalani ni khensini. Vashum DP ni mana professor mina leswo nkulukumba Zuma vola ku tirhela ndyangu wa vona na vona ntsena hi ku mi nge form party ivi nga vi na murhangeri hi nkarhi wolowo ku fanele ku va na president. Se a ku lava ku va na president ku la ta va party ntsena a yi na structure a yi na nhloko a yi na ncila swa tikomba ku laha ku lunghiseriwa Duduzane i tela ku va president. So vile ku laveka ku loko va heta sweswe ivi va ku hayi mina hayi se ngikhulile ni yangibona nani ni Duduzane aqhubeke nayo like leswi a va lava swi ndala ka Nkosazana hala ku Nkosazana a indozi wa ava president ya South Africa. So hi leswi ni nge ni mana professor hi swoho swa tikomba ku tirheriwa muti wa vona ntsena kwalani inkomu. laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Swatsomingisera Munghana Lonene FM 15 minutes ntsena ku bile awara ya 12. Minkarhi hinkwayo ha mi rhamba ku va mi tisa timhaka ta kumbe mavonelo eka timhaka tihi kumbe tihi leti hi va ku hi ri na tona tanihi xitichi kambe ke hi tshama hi kha hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela khalanga Pet Matebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi kona ku ta korrekela wena.
Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Ila nga kona mingisero Munghana Lonene FM nangona ko Afrika Wa Vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandlela kutisela wona chick kusuka studio 13 ePolokwane hila nga kona wena uri yini ke 0860002543 timhaka etingani khome yini kwala nga ko ka nkarhi lowu 0860002543 vanhu va swi tiva kahle ku hi twananile vatswari hi mhaka ya xikolo ku hi fanele hi pfuna swin'wana mara munhu u ta ta ka radio a ya exikolweni kumbe enkosini i xahumba evukosini xo ni themba ku va la ku tsala swona i xahumba user xahumba i swin'wana swa leswi swi nga na nkoka swinene mingiseri wa mehe sweswo leswi swa ku a hi ringeteni la swi kotekaku ku hi kota ku va hi ya amahlweni hi kota ku twa ku mi angula mi ku yini lomu swikolweni na hi ndlela hi yoleyo ku na muyingiseri hi loyi nhleka Nkomo Khalanga minjhani? Pfukile n'wina minjhani? Hawa hlayiseka swinene manga kumpelesisa. Hambileswi layini ya koho yi tikomba ni khati na tyola Khalanga? A ni mi twa kahle papa. Okay right. Mina mavonelo man no lava ku yisa vonelo hi tlhelo leriya ra khale ka president tatana Jacob Zuma. Yeah. Bava Zuma i nga rivaleni Khalanga ku ri i munhu loyi a nga na mathayithayi na vutlhari byin'wana bya lebyikulukumba i pfunyuka va n'wi phethe bava lavaya ene hi fanekele hi twisisa na support na rirhandzu leri vanhu va nga na rona over tatana Jacob Zuma. So mina hi ku vona ka mina Khalanga nkulukumba lavaya ana vhele a va karhi va hlamusela timhaka ta ku okay ANC leyi na tatana Ramaphosa va le ku va xaniseni loko hi tsundzuka ku yi lava ku yisa nawa aka ti court ta ti private prosecutions and everything ku ri mhaka ya ku va va ringeta ku va va ti defenda ku ri leswiya hinkwaswo swa manyala na ku va va vitaniwa ku ta a court swi nga humeleli i ti-tactics ta bava Zuma leti va nga na toho ene hi tsundzuka ku va tlanga hi vutlhari byin'wana lebyikulukumba ngopfu. Kambe mi nge vuli ku i tactics phela va kha va nyika swivangelo swo twala kama n'wana va nga pfukangi kama n'wana mi va mi nga tshembi swivangelo swi va ka swi tisa. Khalanga hi ku ya hi mina ni vona swi nga ni khorwisi mara loko munhu a va tactical u va a langutise ku u tirhisa formation leyi nga ta kota ku va yi tirha hi nkarhi walowo ku va swilo leswi swi nga valid hi leswi tatana Zuma va nga tlharihisa xiswona na ku va va stada va tiva ti-loopholes ta milawu ya hina mativa ndananso ni khomele ntani ni sungula ni hundzisa xinani lexi ni khomele i 5 wa tisecond ntsena hi vula tani mingisero Munghana Lonene FM tanihi nhlangano wa vahaxi va ximfumo va mitlangu yoleyo u nga rivali ku ta va na leswiya swa ku lunghisela ntlangu build up ka SABC 3 ke mitlangu hi woxe mu kuma thika SABC 1 hi ndlela yoleyo se na ku pfumela ku ri na we i ta va i kota ku twa ku swi famba njhani loko vafana va kha va tlanga ku na un'wana mingiseri a nga lalayinini kambe yiva ni sungula ni hetisela na lava a va vulavula hi ti-tactics ni khomeleni mingiseri wa mina ku va ni mi dyele xinkarhani xa n'wina a ma vulavula hi vutlhari bya khale ka president Zuma. So mara lexi ni hetelela ku ni xi langutisa ANC yona hi yoxe vongoka loko va vulavula va lava ku tikomba onge we are not shaken mara loko political science na ti-analysis ti vulavula sweswo ku ANC ti-chances i titsongo ku yi nga kuma 51%. Sweswi ku nga na MK leyi nga kona ya tatana Zuma maro ANC yona hi yoxe Khalanga ya rhumela ku ngo va ku ri ku hi nga vheti hi tikombisa loko ku ri hina vhele hi va ANC wako loko hi vulavula hi nge vheti hi tikomba ku we are shaken we feeling being disarmed. Kambe mi ta va mi kha mi rhurumerisa yini hi ku n'wina va ANC mi tshame va na xiphiqo xa ku vanhu va tshamile ku ya ka ku vota ma swi tsundzuka ku ve na nkama n'wana loko wa nhlawulweni i 2016 mi ku vanhu va tshamile hi mhaka ya ku va kwatise hi swin'wana na swin'wana ma swi tsundzuka
se loko ku ve phela mi nga rivali kumbexani swin'wana swa leswi swi talaka ku va swi nga langutiwi vanhu vandla a ri votiwi hi timembara ta rona ntsena ri votiwa na hi vanhu ntsena lava vonguva vanhu va nga ri ku swirho swa mandla hi yo mhaka mi kuma ku vandla ri na swirho swa kolomuya ka 1 million kambe ri va na tivhoti ta ku va fika kolomuya ka va 10 million xikombiso i ntiyiso wa ku helela Khalanga mara loko yo lava ku kota ku twisisa ku impact ya ku va munhu a ya vota a tlhelo ra ximati a nga yi a votela party leyi loko ku ri ku a tlakukile a votele yo loko a nga yang a ya vota a swi effect yi kona but a yi nge ringanisiwi na ku va loko a suke a ya vota munhu a votela party yin'wana because now it's one vote against your party mara loko munhu a tshama a hansi a nga voti swi komba ku a nga vulangi nchumu sweswiwani se swi vula ku se mi fike ka kwini mi fike ka ku vanhu va ta votela MK support lexi me ni kombisaka xo i ku support ya vandla leriyani Khalanga i kulukumba ene nakona a hi languteleni ku ya amahlweni ka ha ri na mavito lamakulukumba lama ma nga ta joyina this MK loko a hi languteleni a hi tlheleleni ka support loko mi ku support yikulu mi vona yini n'we mi yi vona kwihi mi vona yini swikombiso swa ku support yikulu mi swi hlayela njhani ani sweswi kuna that small nyana campaign na gathering leyi nga kona you can feel the atmosphere kuri what is coming there I wave ya ku yi ti komba yi ri na matimba hambiloko ku ri ku hi nge se za hi vona hi ku yima a hlohlori mara a huge xamboko Khalanga ni pfumela ku yi le ku teni ene ni pfumela ku ANC ya shake hi leswi ni pfumelaka so hi tlhelo ra mina okay ni mi twile papa ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta ni khensi swinene no sungula ku vulavula na n'wina a hi ro sungula mi vulavula na mina hayi mina a ni naveti Khalanga a hi sunguli khenseni voto mina khensa hlayiseka un'wana muyingiseri hi loyi endlekani ehlekani botete ehlekani vayingiseri hinkwavo va Afrika Wa Vulavula mi ri yini mawuwani n'wina mi ta heti ni twi nandisa ya botkivini se i professor a ni nga swi tivi ku botlhengani se i professor ni tiva va tiva ngomete swa tipolitiki a ni tivi ku ri swa vona se ni ta hetelela hi voko va hlamula mo ni hlamusela leswi a hi hlamuli munhu laha hi ta na tlhelo loko munhu a fika luma great leader Zuma swo boha ni n'wi addressa ni ta va addressa ku heteleleni mo hita ka swa nkoka vaakatiko va ka Malamulele va Giyani va Tsanini va ti-district hinkwato 5 hi vulavuleni na mukhalabye great leader Zuma confirmini ku le ku teni ka Malamulele this Saturday se tanani hi ta hlangana na yena hi n'wi xewela aho ya ka campaign ya tipolitiki ngopfu a yi pfula nkarhi lowa wa ku se hi famba hi kha endla campaign loko wu ta fika hi ta vitana vanhu ivi hi kota ku tirha sweswi hi hlangana na great leader Zuma former head of state hi ku avuxeni sanibonani hikuva mitirho ya vona ya vonaka ka Malamulele hi rilele masipala kusuka hi 2000 va kha va lava ku hi yisa masisi kambe sweswi hi na masipala lowuya ti-rural development vana va hola ku fika ka 16 years kambe vona va yisa ka 18 years va ku swi fambelana na constitution vana va fike va kota ku kuma tidyondzo ta mahala a tiyunivhesiti se swi tele swilo leswi hi nga swi kombaka mukhalabye va nga swi endla se andhaka loko va humile a jele a hi nge se hlangana na vona va khomeletiwini ku nga jikajiki se sweswi siku ra ku hiya le so na lava va ngeti va nga tshayiwa laha hi prof ku va tshembisiwe mati hi nkarhi wa vona a ma se fika na sweswi na vo va va xeweta va va byela sweswo a va ta va xeweta va ta kota ku tlhela va va byela ku mati se ma ta fika lava a va sabotacha hi lava va lwa na vona va rhumiwe hi valungu ku ni nga niki vatima mati a ku xavisiwi Eskom a yi unbundliwi a ku xavisiwi dinele a ku xavisiwi tipoto
a ku tlhe ku tlhaviwa vanhu lwelwelwe se swisweswo hinkwaswo va ta swi basisa i yini ku tlhaviwa vanhu lwelwelwe mina na n'wina hi mathicara board ende na swi tiva ku biology mi dyondzini loko ku lava ku endliwa a vaccine a minimum ya malembe ya ku endla vaccine leyi nga ta yi chekiwe na side effects is 5 years swi nga fika 10 years kambe hi 2019 hi twe ku na mavabyi ya 2019 mara hi 2020 vana va ri ku tlhaviweni ka vaccine leyi loko mina ni endla research ni nga kuma ku yi le ka trial a ku nga ri vaccine yi nga helela kambe ku fosteriwe vanhu ku loko u nga tlhaviwi a tirhweni u nge yi estadium u nge yi swilo swo tala yi va tlhaviwa va fa lava va nga tiyela va hanya kambe a ni se tshama ni twa munhu a vutisa kumbe ku tsala document ku fana na leswi Botlengani va nga tsala document hi president Zuma va se tsala hi president Ramaphosa ku why mi tlhava vanhu vaccine leyi nga le ka trial mi nga tlhavangi tinguluve kumbe swin'wana swa swiharhi leswi nga ku swi fambelana nyana munhu na yo lwelwelwe no yi nyika nickname ku i vaccine yo ka yi nga no va hankarhi a heta jika kule na mhaka leyi kambe a swi na mhaka hi ku ni hankarhi a hetseleni mawa hi ta hetela hi leswi MK party yi kona hina ha ri timembara ta ANC lava nge le ka ANC i vamakwenu wa hina va macomrade ya hina hi nge va rhuketeli ha swi twa ve le ku hi rhuketeleni kambe hina hi ri tanani hi hlangana ni byeleni very a ni kha ni vulavula na Bujimi la very n'wina mi nge vi a swi koteki ku va vulavula ti-structures ta n'wina ve ri ti nga yi le ti ya hlangana tlhandla kambirhi ni ku loko vo ya ke va ku mi ta fanele mi nghenela ntshamo wo tshinya loko va ta kulanyana ka tipolitiki ni va byela ku comrade ra n'wina comrade Sithole we le ward 11 i no ku ringana branch ya Giyani u ri mi hlaya Act 108 of 1996 chapter 2 hi leyi nga duma ku Bill of Right va lava laya va ngo ku na freedom of association se vona va violate constitution ya tiko va nga endli sweswo ku mi lava ku va mhezi ya mukoka mimbirhi na no mina ni vi member ya SSCP ni va na card ni tlhela ni va ni ri member ya ANC ni tlhela ni va ni ri member ya Cosato Union ni va na makhadi yanharhu mara ANC hi ku hi yona a leader of society yo yi rhangelaka hambiloko mi ri na makhadi lama man'wana so MK yi le kambe SACP leyi mi nga nyika xikombiso yo yi align na yi fambisana na yo ANC kumbe xana na MK yi fambisana na yo ANC yes yi fambisana na yona hi ndlela leyi hi ti 16 ta December 1993 a Orlando Stadium loyi a rhangela leader of society va fiki va ku va suspenda armed struggle ya ANC va comrade Jack va ha ri le handle va ha ri ku trainela maseka kambe va ku disbandiwa MK kusukela nkarhi wolowo se a ku tirhisiwa ti-association ku va na MKMVA ya ku ri i mkhondo wesizwe military veteran association president Ramaphosa a fika a yi disbanda sweswi Khumalo na ku tirhisana na president Zuma loyi a nga va member ya mkhondo wesizwe kusukela malembe ya lama nga khomiwa na hi 1963 a khomeliwa mkhondo wesizwe a tlhela a tshama Robben Island before Mandela a ta Robben Island a tshama 10 years u advise ku a ku register party okay all right political party hi ta vuya ka xikolo xexo siku rin'wana nkarhi wu herini ni khensile mawani dukhetsa mina bot inkomo 0860002543 nakona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa hayi kari ku ta tsakisa na kwakare hafu kuphila wara yan'we hi 20 kumanga misava awara ya mbirhi ya ta emisekuini na hlolani fanwa magayisa kusuka kwalano dzumba na mina na Ike Ngoveni.